Друзья, давайте продолжим. Это вторая часть аудирования пробного экзамена по литовскому языку на вторую категорию. Первую часть я уже сделала, ее можно посмотреть в предыдущем видео. Теперь делаем аудирование. На экране вы увидите, что аудирование состоит из 4 заданий. Каждый текст вы услышите 2 раза. Записи запускаются автоматически, и у вас, к сожалению, нет возможности их открутить назад, остановить, переслушать и так далее. Это самое важное, что вы должны знать про эту часть. Pirma dalis. Сразу Šioje начнем. dalyje girdėsite pokalbį apie tai, kam moteris ir vyras atiduos daiktus. Разговор, кому женщина Perskaitykite отдадут вещи. daiktų ir vietų sąrašus. Vietų yra daugiau. Список вещей и мест надо будет соотнести из выпадающего списка. Да? Так, где она? Вот аудио внизу само запускается. Пока еще не началось. Paklausykite pokalbio. Pokalbį girdėsite 2 kartus. Prie 1, 5 punktų pažymėkite teisingo atsakymo raidę A, G pagal pavyzdį. 0 pavyzdys. Na, laikas pradėti tvarkytis. Kitą savaitę jau įsikraustome į naują namą. Pagalvokime, ką daryti su mūsų daiktais. Turbūt daug ko nesivešime. Manau, galėtume daug ką atiduoti labdarai. Pavyzdžiui, visus senus drabužius galėtume nuvežti į karitą. Puiku. Dar turime nenaudojamų virtuvės indų. Atiduokime juos į socialinės pagalbos organizaciją. Prisimeni namus, kurie rūpinasi našlaičiais vaikais? Jiems reikia tokių daiktų. Sutinku. O ką darysime su šaldytuvu? Jis gerai veikia, bet mums naujoje vietoje nereikės. Galėtume parduoti. Pavyzdžiui, per mūsų miestelio Facebooko puslapį. Ten mačiau daug skelbimų. Neseniai kaimynai pardavė savo indaplovę. Gerai. O ką daryti su knygomis? Gal mūsų vaikų mokyklos biblioteka jas mielai priimtų? Nemanau. Mokyklai knygas atidavėme pernai. Gal šį kartą nesiūlykime. O mūsų senas kompiuteris? Galbūt mokykla dar galėtų juo pasinaudoti. Ką manai? Taip pat nesiūlykime. Mokyklose vaikai dirba su naujais kompiuteriais. Verčiau pagalvokime apie žaislus, su kuriais mūsų vaikai jau nebežaidžia. Galėtume juos atiduoti miestelio bendruomenės centrui. Tikrai taip. Žinai, o senas paklodes ir antklodės galėtume atiduoti gyvūnų prieglaudai. Gerai, jiems visada reikia patalynės. Na, štai jau daug ką aptarėme. O ką galėtume pasiūlyti Antanui su Kamile? Štai čia keletas baldų, kurie patiktų mūsų draugams. Kamilė laukėsi vaikelio, todėl jai tikrai pravers šilovytę. Gal dar spintelė su komoda. Norėčiau, kad visi geri mūsų daiktai rastų naujus namus ir būtų naudojami. Tikra tiesa. Mes lengviau įsikraustysime, o kiti gaus reikalingų daiktų. Gerai, tada pradėkime pakuoti daiktus pagal tai, kur jie keliaus. Taip, pradėkime. Čia dėkime drabužius, o ten knygas. Я сейчас остановлю запись для того, чтобы прокомментировать то, что я выбрала. Точнее, не остановлю, а просто снижу звук, так как у меня нет возможности, как и у вас на экзамене, остановить запись. И, как вы поняли, это был разговор мужчины и женщины, которые переезжали и решали, кому отдать свои вещи. Информации много, информация есть дополнительная, которая нам здесь не актуальна. Сначала они говорят про одежду, отдадут лабдарос организации благотворительности Caritas.
индус, посуду они отдадут социальной pagalbos организации, организации социальной помощи. Šaldytuvas, холодильник будет продан через Facebook в их группе, их города. Žaislai, игрушки miestelių bendruomenės centrui, центр городского общества. Дальше они говорят про книжки. Здесь у нас такого пункта нету, поэтому можно его пропустить мимо ушей. Паталине, да, как это начинается? Он говорит анклодес и паклодес. И таким образом это паталине, gyvūnų prieglaudai, приюту для животных. И последнее балдой, draugams, мебель отдадут draugams, да, Антанусу и Камиле, потому что она ждет ребеночка, и ей понадобится это ловите, это кроватка. Отлично сделали, поехали дальше. Antra dalis. Šioje dalyje girdėsite skelbimą apie naują baseiną. Perskaitykite 6-10 punktus. Будет объявление о новом бассейне, и надо будет вписать то, что мы услышим с вами в этом объявлении. Что, будьте внимательны. Давайте слушать. Это одно из тех заданий, которое будет оцениваться вручную. Paklausykite skelbimo. Skelbimą girdėsite 2 kartus. Prie 6-10 punktų įrašykite reikalingą informaciją pagal pavyzdį. 0 pavyzdys. Jonavoje pradedama naujo baseino statyba. Šį kartą baseinas bus atokesnėje miesto vietoje, Girelėje. Naujame baseine galės lankytis ne tik Girelės, bet ir gretimų mikrorajonų gyventojai. Vaikų čia laukia plaukimo treniruotės su patyrusiais plaukimo treneriais. Suaugusieji baseine galės atsipalaiduoti po darbo šiokiadieniais ar savaitgalį. Važiuoti į miesto centrą nereikės, nes vandens pramogos bus arčiau namų. 3000 kvadratinių metrų ploto pastate bus 8 plaukimo takai. Jų ilgis 25 metrai. Plaukimo varžybas baseino tribūnoje galės stebėti 150 žiūrovų. Viduje lankytojai ras patogias persirengimo kabinas. Pastate taip pat bus spa zona. Joje lankytojai galės džiaugtis keliomis sūkurinėmis voniomis. 3 skirtingų pirčių zonoje bus lietuviško, turkiško ir suomiško tipo pirtys. Greta baseino planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Taigi baseino lankytojai galės patogiai atvykti ir palikti savo automobilį tiesiog prie pastato durų. Baseiną bus galima lengvai pasiekti ir miesto viešuoju transportu. 12 milijonų vertės statybų darbus planuojama atlikti per 1 metus. Paklausykite skelbimo 2 kartą. Jonavoje pradedama naujo baseino statyba. Šį kartą baseinas bus atokesnėje miesto vietoje, Girelėje. Naujame baseine galės lankytis ne tik Girelės, bet ir gretimų mikrorajonų gyventojai. Vaikų čia laukia plaukimo treniruotės su patyrusiais plaukimo treneriais. Suaugusieji baseine galės atsipalaiduoti po darbo šiokiadieniais ar savaitgalį. Važiuoti į miesto centrą nereikės, nes vandens pramogos bus arčiau namų. 3000 kvadratinių metrų ploto pastate bus 8 plaukimo takai. Jų ilgis 25 metrai. Plaukimo varžybas baseino tribūnoje galės stebėti 150 žiūrovų. Viduje lankytojai ras patogias persirengimo kabinas. Pastate taip pat bus spa zona. Joje lankytojai galės džiaugtis keliomis sūkurinėmis voniomis. 3 skirtingų pirčių zonoje bus lietuviško, turkiško ir suomiško tipo pirtys.
Greta baseino planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Taigi baseino lankytojai galės patogiai atvykti ir palikti savo automobilį tiesiog prie pastato durų. Baseiną bus galima lengvai pasiekti ir miesto viešuoju transportu. 12 milijonų vertės statybų darbus planuojama atlikti per 1 metus. Так, друзья, Antros dalies pabaiga. очень интересное аудио. Смотрите, микрорайонус приклauso Jonavos месту. Они об этом говорят в самом начале. Какой это город? Не район, да, а какой это именно город. И смотрите, в чем интересный аспект. Если у нас после названия идет слово, да, что это название обозначает, например, город Каунас, да, по-русски мы говорим, или город Йонава, или, например, микрорайон Гиряли, то по-литовски будет немного наоборот. Название будет стоять впереди и будет всегда в кельменинкасе, и то, что оно определяет, будет идти вторым словом. То есть не Гиряли микрорайонас, а микрорайон чего? Да, Гиряли. Гирялес микрорайонас. Так происходит только тогда, когда идет вот главное слово, определяемое слово. Если бы не было слова микрорайонас, мы бы, например, здесь в примере написали Гиряли. Да? Но так как появилось слово микрорайонас, то мы уже ставим Гиряли в кельменинкас. То же самое и в 6 пункте. Так как у нас есть слово местас, город, да, то какое это место? Это не просто Йонава, это город чего? Йонавы. Да, получается так. Поэтому название ставится в кельменинкас Йонавос и местуй. Да, если бы не было слова место, мы бы написали просто Йонавой, приклauso Йонавой, да, потому что приклauso кам наудининкас. Приклаус относится к слову местуй, а название города с ним сочетается по кельменинкасу Йонавос местуй. Дальше. Это очень интересное слово, я не часто его слышу. Шокяденис – это рабочие дни. Даже если вы не поняли, что такое шокяденис, да, рабочий день, просто можно предположить, что если это бассейн, то навряд ли он будет работать только по выходным и праздничным дням. Скорее всего, имеется в виду, что он будет работать по рабочим дням и выходным. Если вам удалось услышать слово «шокяденис», так и пишем. Обязательно с окончанием вот таким, как оно уже дано. Творительный падеж, множественное число. Потому что, когда мы говорим про время, и то, что повторяется по определенным дням, это иногенинкас. То есть выходными, рабочими днями. Да? Шокяденис. Если не услышали слово шокяденис, но знаете, как будет по рабочим дням, это будет дарбо диеномис. Тоже иногенинкас, тоже множественное число, но только женский род. Дарбо диеномис, рабочими днями, получается так, да? Не говорим по-литовски по рабочим дням, говорим творительный падеж. Дарбо диеномис, рабочими днями. Дальше, 25 метров – это длина, я сначала написала в единственном числе, дорожки, такос, да? Длина чего? Тако, но потом подумала, что там же не одна дорожка, а много дорожек, и каждая из них по 25 метров, поэтому поставила во множественное число. Значит, типы бань. Литувишка, туркишка, сомишка, хотя они в тексте говорят слово типо, литувишко, туркишко и сомишко типо. Нам здесь не надо, потому что дан пример в орденинкасе, да, женского рода литувишка, соответственно, все остальные пишем по аналогии. Статьи Кайна 2 миллиону евро. Там они не говорят слово кайна, они говорят верте, ценность, да, стоимость этой постройки. 12 можно написать числом. Миллиону мы помним, что после числительных 12, 11, 19 всегда кельменинка с долгийской там. Миллиону, ну и дальше евро. Послушали, двигаемся дальше. Trečia dalis. Šioje dalyje girdėsite radio pokalbį su stovyklos organizatoriumi. Perskaitykite 11-15 teiginius. Это разговор, интервью с организатором лагеря.
просят нас прочитать сразу перед аудио утверждение 11.15, чтобы мы понимали, на что обращать внимание, когда мы будем слушать аудио. Praėjusiu metu iššūkis buvo tai, kad вызов прошлого года был такой, что šiais metais pirmą kartą vaikai, в этом году дети впервые что-то будут делать. Дариус galvoja, kad vaikai nestovyklaus visą vasarą, nes Дариус думает, что дети не будут находиться в лагере все лето, потому что 14-я stovykla nekviečia Paklausykite pokalbio. не приглашает Pokalbį girdėsite 2 kartus. подростков. Prie 11-15 punktų pažymėkite tinkamą atsakymą A, B ar C. 0 pavyzdys. Šiandien mūsų studijoje lankosi Darius Banys. Jis organizuoja lietuvių kalbos ir kultūros vasaros stovyklas vaikams. Dariau, jau 5 metus rengiate tokias stovyklas. Kaip sekasi? Atrodo, pradėjome tik pernai, bet jau prabėgo 5 metai. Anksčiau su komanda rengėme 6 savaičių trukmės stovyklą. Nuo Liepos vidurio iki rugpjūčio pabaigos, per visas vasaros atostogas. Šiais metais norėjome stovyklą pailginti iki 7 savaičių, nes įvairiose šalyse vaikams skirtingai prasideda atostogos. Netgi apsvarstėme galimybę rengti 8 savaičių stovyklą. Bet galiausiai apsisprendėme likti prie to paties 6 savaičių plano kaip ir pernai. Girdėjau, praeitais metais susidūrėte su sunkumais. Kaip pavyko juos įveikti? Na taip. Pernai buvo keletas iššūkių. Mus nustebino, kad tiek daug vaikų norėjo dalyvauti stovykloje. Neturėjome pakankamai darbuotojų, kad galėtume prižiūrėti visus. Todėl organizavome konkursą, kad galėtume atsirinkti tinkamiausius. Be to pasitaikė prastas oras. Taip smarkiai lijo, kad negalėjome eiti į lauką, kaip buvo numatyta mūsų programoje. Tačiau buvome pasiruošę ir šiam iššūkiui. Pasiūlėme dailės, teatro ir muzikos užsiėmimų. Juos galėjome vesti patalpose. Šaunu, kad niekas nenuobodžiavo stovykloje. O kokių užsiėmimų vaikai gali tikėti šiais metais? Šiais metais vėl pasikvietėme dailės, teatro ir muzikos mokytojų. Jie ves kūrybinės dirbtuves. Norėjome į programą įtraukti kokią nors sporto šaką. Galvojome apie laipiojimą uolomis ar ekstremalius šuolius. Bet galiausiai nusprendėme atsisakyti, nes dėl pramogų gerokai pabrangtų stovykla. Vietoj to pasirinkome keletą smagių projektų. Surengsime talentų šou ir kulinarinį konkursą. Į renginius pakviesime tėvus. Manau, kad tai bus gera pramoga vaikams. Išmokys juos vertingų įgūdžių. Atrodo, bus labai linksma. Ar vaikai gali stovykloje likti per visą vasarą? Žinoma, jei nori, prašom. Mes stengiamės, kad stovyklos kaina būtų prieinama, kad kuo daugiau vaikų galėtų dalyvauti tiek laiko, kiek nori. Kiekvieną savaitę bus skirtinga programa, todėl vaikai nekartos tos pačios veiklos. Tačiau nesitikiu, kad daug vaikų dalyvaus visą vasarą. Manau, kad daugelis vaikų nori atostogauti su tėvais. Jie svajoja kur nors išvykti savaitei ar 2. Mes norime, kad vaikai lankytų stovyklą bent 1 savaitę. Negerai, kai jie atvažiuoja 1 dienai ar daro pertraukas. Tada sunku sekti vaiko progresą. Jūsų stovykla skirta vaikams nuo 8 iki 13 metų. Kodėl nusprendėte neįtraukti vyresnių, paauglių? Paaugliai tikrai turėtų ką veikti per vasaros atostogas. Nedaug kas organizuoja stovyklas paaugliams, nes jiems sunkiau įtikti. Daugelis mano, kad juos domina tik kompiuteriniai žaidimai, bet aš manau, kad jie tiesiog neturi galimybių užsiimti kūrybiniais dalykais, kuriuos mėgo vaikystėje, pavyzdžiui, tapyba, žurnalistika ar komandiniais žaidimais.
Be to, nemanau, kad paaugliai turėtų leisti vasarą su 8-mečiais ir jaustis atsakingi už mažesnius. Jie nėra auklės. Ateityje, kai rasime tinkamų darbuotojų, surengsime atskirą stovyklą paaugliams. Jei vaikas norėtų dalyvauti jūsų stovykloje, ką tėvai turėtų daryti? Vaikų tėvams reikėtų nedelsiant apsilankyti svetainėje www.vasara.lt ir užpildyti paraiškos formą, nes vietų skaičius ribotas. Labai ačiū, Dariau. Geros vasaros. Я сейчас выключу звук и прокомментирую то, что было. Я думаю, что когда вы услышите это аудио, вы можете растеряться, потому что очень много информации, сложных слов, однако не стоит этого делать, просто соберитесь, вдохните и слушайте. Да? Они говорят много, они говорят синонимами, они упоминают практически все пункты, но только один самый главный. Итак, в прошлом году praėjusiu metu iššūkis buvo taip. Iššūkis это sunkumas, вызов, сложность, да? Он говорит sunkumas, сложность. Он говорит про работников, что было очень много желающих детей. Он также говорит и про погоду. Это могло бы вас спутать, да? Но потом, когда он говорит про погоду, он говорит, что они были к этому готовы, je buvo pasiruošę. Поэтому все-таки вопрос был в количестве работников. 12 metais pirmą kartą vaikai. В этом году дети впервые, да, организуют рenginius. Там будут кулинарные уроки и еще какие-то уроки. Потому что он говорит про спорт, эти экстремальный спорт, но в итоге mes atsisakėme, мы отказались от такой идеи, да, а про курибinį veiklą он сразу говорит, и там он использует такое словечко «vėl». Мы снова, mes vėl поквесime, да, мы вновь пригласим там вот этих учителей рисования, ну, или тех, кто организовывает эту деятельность творческую. То есть это уже было. Потом от спорта они отказались от Сисаки, и у них остались там кулинарные курсы и что-то еще. Дальше. Нестовиклаус висавасара, потому что он говорит, что семья šeima norės leisti laiką kartu. Там он не говорит слово семья, он говорит tėvai. Tėvai norės praleisti laiką su vaikais, или наоборот, vaikai norės praleisti laiką su tėvais. Понятно, что vaikai и tėvai это семья. 14. Сtovykla nekviečia paauglių, не приглашает тинейджеров, подростков, потому что он говорит, что sunkiau įtikti, сложнее им понравиться, да, их удовлетворить. Но потом он все-таки говорит, что они должны со своими быть подростками, с детьми, которые такого же возраста, как и они, ведь они не являются jie auklės. Они не являются нянями для 8-летних, aštuonmečiams. И 15. Svarbu, kad stovyklautojų tėvai nedelsdami. Важно, чтобы родители тех детей, которые поедут в лагерь, незамедлительно что сделали. Он говорит слово apsilankytų, да, но пусть это вас не сбивает, потому что он говорит apsilankytų интернетiniame puslapyje, на интернет-сайте. Да, то есть это не то. А здесь у нас apsilankytų vasaros stovyklą. Посетили непосредственно сам лагерь. Это не то, что нам надо. И pateiktų prašymą stovyklai. Подали заявление на участие в лагере. Это именно то, что нам надо. Опять же, он использует синоним. Он говорит užpildytų prašymą. Заполнили заявление, да, просьбу. Вот. Это все. То есть выбираем из речи только то, что нам необходимо. Пропускаем все, что не относится к нашим вопросам. Именно поэтому вам вначале давалось время на то, чтобы вы прочитали все вопросы. Вы сможете зайти на этот сайт, прослушать аудирование 2 раза самостоятельно. Но сейчас я просто рассказываю о том, чем я руководствовалась, когда слушала аудио и выбирала правильные ответы. И дальше... Последняя. 4 dalis. Šioje dalyje girdėsite, ką psichologė pasakoja apie spalvas. Perskaitykite 16-20 teiginius.
вновь время на прочтение утверждений. И патере валитис дентис балта мелина паста, чистить зубы белой синей пастой. Психология apibūdina žmonių reakcijas į spalvas, charakterizuoja reakciją человека на цвета. Anot jos apie žmogų reikia spręsti pagal drabužį. Po jos словам, Paklausykite teksto. стоит судить по Tekstą одежде. girdėsite 2 kartus. Еще 2 раза я к ним вернусь. Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi, kurie neteisingi. Выбираем, что Nulis. верно, неверно. Pavyzdys. Spalvos yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Nors dažnai nepastebime, kaip spalvos mus veikia, jos vis dėlto mums turi įtakos. Psichologai tyrinėja, kaip spalvos veikia mūsų nuotaiką, jausmus, mąstyseną, pasirinkimus ir net sveikatą. Psichologai pastebi, kad mes dažnai siejame tam tikras spalvas su tam tikromis savybėmis ar jausmais. Pavyzdžiui, ar kada nors atkreipėte dėmesį, kad dantų pasta beveik visada yra balta arba mėlyna? Retai kada pamatysime žalią dantų pastą. Tai nėra atsitiktinumas. Mėlyna ir balta spalvos mums dažnai asocijuojasi su švara ir gaiva. Todėl šios spalvos dažniausiai naudojamos ant higienos produktų pakuočių. Bet sakykime, žalia spalva, nors ir natūraliai susijusi su sveikata ir gamta, nėra tokia populiari, reklamuojant kosmetikos priemones. Spalvos taip pat veikia mūsų nuotaiką. Pavyzdžiui, raudona spalva mūsų jaudina, teikia energijos, o kartais erzina. Mėlyna spalva priešingai, dažniausiai ramina ir padeda atsipalaiduoti. Geltona spalva asocijuojasi su laime ir optimizmu, o žalia su ramybe ir natūralumu. Sakoma, kad psichologai pagal žmogaus aprangą, interjero ar kitų daiktų spalvą gali spręsti apie žmogaus asmenybę. Manau, čia galima ir apsigauti. Drabužių spalvos, kurias renkamės ir dažniausiai dėvime, žinoma, gali atspindėti mūsų charakterio ypatumus, bet ne visada. Dažnai pasitaiko, kad ryškiai apsirengęs žmogus slepia savo blogą nuotaiką ar skausmą. O gal taip rengiasi dėl mados tendencijų? Kai kuriuose situacijose spalvos parenkamos sąmoningai. Pavyzdžiui, ligoninėse svarbu, kad pacientai jaustųsi ramiau ir saugiau. O darbo erdvėje svarbu tokios spalvos, kurios didina darbuotojų darbingumą. Kartais spalvų specialistai juokauja, kad nuspręsti, kokias spalvas įtraukti į darbo aplinkos interjerą, yra tiek pat svarbu, kaip pasirinkti iš kelių kandidatų tinkamiausią darbuotoją. Pagrindinis interjero dizaino tikslas – darbo vietoje sukurti atmosferą, kuri motyvuotų, skatintų judėti į priekį, bet iš kitos pusės padėtų būti ramiems ir nekeltų įtampos. Mano nuomone, biurams tinkamiausios ramios spalvos – mėlyna arba žalia. Tačiau subtilūs, ryškių spalvų akcentai darbo aplinkoje padeda darbuotojams siekti aukštumų ir likti motyvuotiems. Tam tiktų šilta oranžinė spalva. Labai įdomu, kad spalvos lemia mūsų pasirinkimus. Įmonės, kurdamos produktus ir jų pakuotes, atidžiai renkasi spalvas. Joms svarbu, kad spalvos trauktų mūsų dėmesį. Jos nori, kad spalvos sukeltų norą pirkti prekę. Matėte maisto produktų pakuotes? Jos dažnai būna raudonos arba geltonos. Paklausite, kodėl? Todėl, kad šios spalvos asocijuojasi su energija. Jos skatina apetitą. Arba dar. Pastebima, kad įmonės, norėdamos atrodyti gerai ir patikimai, dažnai logotipuose naudoja mėlyną arba juodą spalvas. Galime suprasti, kodėl. Друзья, у меня осталась 1 минута, так как я делала перерыв. Итак, патере валитис дентис болта мелина паста. Нет, она не советует, она просто говорит об этом.
Apibūdina žmonių reakcijas į spalvas. Характеризует реакцию на цвета, да. Стоит судить о человеку по одежде? Нет, нет. Она говорит, что за этим может что-то прятаться. 19. Патери, какую спalvу vengti biurose? Чего избегать, да, каких цветов избегать в офисе? Нет, она наоборот, какие хорошие цвета, какие помогают, но не говорит о том, какие негативно влияют. И последнее, spalva padeda parduoti produktus, помогает продать продукты. Да, конечно, она именно об этом и говорит в последнем своем предложении. Итак, время заканчивается у меня. Я нажимаю Герей. И что? Да. И нажимаю тесты. Так, что получилось? Я собрала 54 балла из 55. То есть в первой части я собрала 40 из 40. А в аудировании я набрала 14 из 15. Очень интересно, где была допущена ошибка. Возможно, у вас есть тоже какие-то идеи. Может, это было что-то про цвета, которых мы только что слушали, аудио. Может быть, это было в другом задании. Когда будете делать, то можете сравнить мои ответы со своими ответами и написать, где в аудировании у меня была ошибка. Друзья, спасибо за внимание. Я уверена, что вам это было очень полезно. Жду ваших комментариев. Благодарю. Ir geros dienos.